و جاره اسد خو گراندکه دبیجه از نه آماده ما اردوغان ببینم دوان روژین داویه ده سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان چند جاران اشکره دوباره کرد و گفت ده سیاست ده قهر و جهف عاجز بون تنه و اوی بکار بلگل سروکی سوری بشار الاسد بجوه لی اسد بیجه گلک تشتنه دوید پیشی ترکیه بکه پشت را از سروکی ترکیه را بجوه روسیا هول ده وان لحف بچفینه نونر تایبت سروکی روسیا جبو سوری الکساندر لاورنتیف اصرار کرد و گفت نهال سر آستا بلند یا استخباراتی پیوندین بردوام دنابرا انقره و شامه ده هنه لی او دخوازن پیوندین دنابرا هر دو ولاتان ده در باسی پیواجویا کدن ببن لاورنتیف هروها گفت موسکو آماده میوانداری جوینا سروکین هر دو ولاتان بکن لعالی دن آژانس رویترز راگهاند که سروک سوری اسد ناخوازه بشداری لوتکه که سه آلی ببه که پوتین و اردوغان تیدا بشدار ببن یعنی ناخوازه نها لگل اردوغان بچفه موسکو هول ده جوینه که دنابر اردوغان و اسد ده ارگانیزه بکه روژا اینه نونر تایبت ای سروک روسیای با کاروبارن سوریه الکساندر لاورنتیف گوت لسر اصلا استخباراتی پیوندین بردام دنابر انقره و شامه ده هنه او جی هفکاریا چارەسەر کردن هەنێک جوان پرسکرێکان دکه کو بە ئاخ و سووریە ve girêdayine. لاورنتیف ji medya Erebî re jî got kar li ser wê yekê dikin, peywendiyan bilind bikin û serokên her du welatan bicivin. Heman rojê wezîrê derveyê Tirkiye jî hebûna peywendiyan di navbera hikûmeta welatê wî û Şamê de wek pêdewiyek dît. Therefore, we need to engage with the regime as well. پێدەوی ئەمە بوەیەکی هەیە و پەیوەندی ئەمە لەگەر ڕژیمێ هەبە و زێدەتر ئاواکەر بن di civîna lîjneya rawêjkarî û civînê nastanayê de. Her wiha bû vegera penaxwazan divê peywendiya me li gel rejimê hebe. Her wiha divê hevahengiya me di şerê dijî terorîst û rêxistinên terorîst de hebe. Bêyî tu cudahiyekê. Lê hewlên pêkanîna civînê te jî astengin. Du daxwazên serekî Şamê ji Enqerê hene. Yekem vekşîna tam a hêzên Tirkiye ji nav axa Sûriyê ye. Duyem bi dawîkirina hevkarîkirina wan grûpên çekdar ên nav Sûriyê ku tê texmînkirin hejmara wan 50,000 kes be. Pişt re wiha xuya ye ji ber sedemeke girêdayî rewşa navxweya Tirkiye niha Esed ji wê civînê re neamade ye. Li gor axaftina du dîplomatên agadarê mijarê Esed di wê baweriyê de ye ku civîneke wiha dibe pêgeha Erdogan berî hilbijartina sala bê bihêz bike. Bi taybetî eger bikar bi armanca Enqerê di vegerandina penaxwazên Sûriyeyê de bi dest bixe. Ji destpêkê ve hinek jî partiyên opozisyona Tirkiye qutbûna peywendiyên Enqerê li gel Şamê rexne dikirin. Lê Erdogan wê demê digot ez li gel kujerê milyonek kes nacivim. Lê niha hinek ji wan partiyan li gel civîn û asayîkirina peywendiyanin. Sûriye 12 salên dijî emperyalizma Emerîkî bi rêberiya Serok Beşar Esed bi qehremanî şer dike. Sînorekî 911 kilometreyî di navbera Sûriye û Tirkiye'de heye û adara 2011 peywendiyên wan neman. Piştî destpêkirina şerê navxwe li wî welatî.